ከዛ ማሜ የሚባል ልጅ ላይ እንድትጠብቀኝ ነው የምፈልገው። በደንብ ምከራት፣ በደንብ እንድትጠብቀኝ ነው የምፈልገው። ዛሬ በኋላ እንደውም አላስብም። አንተ እንኳን መጣህልኝ። ማን ነው ስሜት? ለምን ማመጣ መስሎኝ ነበር እንዴ? ፎከረብኝ። ችግር የለም። እስከዚህ ድረስ መጥቶ እየረበሸኝ የእሱን ስልክ ተናገሪ። የማሜን ያዝ 09 ለምን አንቺ ሁለት ልብ ለምን ትሆኛለሽ? ወይ የምታፈቅሪ እኮ ነው አፈቅረዋለሁ ወይ ግን እያስቸገረኝ ነው ካልሽ ቁጥር ለማስቸገረኝ የእሱን ቁጥር ለምን እንዴት ቪዲዮ ተናገራ ተቸገርኩ እያልሽ ነው አይደል? ቪዲዮ ካየሁ በኋላ ቪዲዮ ምናምን ማን ስለሆነ ነው ቪዲዮ ምናምን የሚያየው? akkuma agartanitti hordoftoota kiyya wanni nahaa obboleetiif jedhee biraaqoteef sababa maammeeti jechuudha. Maammeen waan haala malee dhufee obboleetiif jaasa kan jeene akkana cinaas hin geenye bakka obboleetiif jarraayis baduudhaaf as dhufee jechuudha. Inni garuu waan agaree hunda isin agartanii jirtanii an sababa mana kana obboleetiif yetanii jaaladdatanii hanga ammaa wajjin bakka gammachuu wajjin ture dhiiseeti wanni beef sababa isaati akka inni obboleetti wajjin waliin agaree wanni yaanni hundinuu anjina jala badeeti jechuudha. Akkuma mana beetti maammee fi obboleettiin tiyya agartanii jirtanii yuutuuba isirratti yuutuuba hunda waan hin feene hunda hojjechaati yuutuuba hunda daleetii sooshaal miidiyaarra nama bo'oo miti yuutuuba hurraan beeti obboleettiin tiyya haala malee cinqamtee maammee hunda amtee maammeen isiis jechuudha. Akka wajjin waliin agaree barbaacha waan hin ta'eef bakka sanii akkasi badee jechuudha. Hordoftoota qiyyaama haala malee bakka haala malee irratti jeequun qiyyaa irratti dabala bakka waan na godhu deemus hin beeku dhugaa rabbi innaa kaniin isin jechuu barbaade agartanii jirtanii viidiyoo isiisaniiti seenaa laalaa namni nagarreesi bakka obboleettii akkasii dubbisuu isaatiif akkasii dhaqee haa obboleettii yaamii obboleettii yoo kabajaan illee naaf hin dubbisnee haa taatu wanni hundinuu haa taatu ishi maal narraa barbaade qoy bakka nan dhufee ta'an immoo obboleettiin akkasii cinqamnee hundinuu namni hundinuu narra dawwallaan bakka biraatiin taraa dura viidiyoo siin dalagu jeetiin ture maaliif viidiyoo yeroo dalageetti maammiin naagaraa bakka nan jiru hunda dhufee naas jeequ jira jeetiin sababaa saniitiin dhiisee garuu nageenya kan nuyi hin barbaadu inni kan waan biraa keessa seenu barbaada. Humaa jeetee jechuudha agartanii jirtanii imaanii fi timaajeen ana haala malee naas faraarraatti timaajeedhaan mijiyoon tajaniin taniin taraa dura anaatutu mijiyoo sanis maammee wajjin wal bare isaan fireendi turan immoo fireendirra hunda dabaraniiti hanga manguddoo erganii wal fuudhuuf deemanii takkatti waan micilmoo namaa janajjanii humaatu hanga garaa qabatu tokko wajjin turanii hangaruu hundinuu footoonis kijibaa waniinis kijibaa haa taatu nan naqatu garuu jechuudha haasa'umaaf wanni haasa'u jiru malee waan kana hunda eega dabarsee booda hordoftoota kiyyaa ammaan tana mijiyyoo biillaadhaan akka agartanii jirtanii isinirratti hunduun ifaadhaan dalagu jira waan ajjuus biillaa fudhateeti gaafa sanis gajoolleen haala malee na cinqaa manatti hunda nan dhufaa mucaa kana hunda hiik isaan hunda hiik kaniin isa hiyyaamne kaniin wala biratti hin gadhe gisee inni narra dawwaluu sirgit biloog jalaa godha kaniin bakka viidiyoo hunda kan hin dalin akkaan kophaati jettu hunda hin baane haala malee na cinqanii obboleettiin tiyya na dhallaan karaa obboleettii jaarrifis narraa nafni mucaan kun innaa imaanii qabee jechuudha. Imaanii qabee haala malee asfaraarree ilmoo namaa inni dhiiraa dhala akka inni godhateetti illee hiyyaatu jechuun akkana hin godhan bakka namni ilmi namaa dhiira wajjin wal lola malee dhala wajjinis wal loluu hin qabu jeen hiyyaata bakka hin qabu namni inni dhiiruma wajjin wal loluu yoo danda'e malee dhala qabatee dhiirummaa isaati biillaa fudhatee biillaadhaan hanga ilmoo namaa ajjeesu geetti miciyyoon kijiba taatu dhugaa taatu waan haasawittis hin beeku michiyyoo akkasitti asfaraarree Adaadaat jabira dhufee viidiyoo san dalaguun as jirti yaarsiimaan naayiman jee adaadaat jabira dhufanii haala malee adaadaat jettuu fi adaadaat irraa warri xiyyaa irraa qabu kana naaf hin galle bakkaan isaa amma harkachuu xiyya maammee isaa harkachuu xiyya amma na barbaachisiisaa ogeetiin akkana jedhi maaliif ni jira ana haa tuffatu garuu warri xiyya tuffachuu akka deebisa adda addaa kan akka kan nuufis hin barbaadu maaliif adaadaat jechuun nama kabajaa qabdu baleetiin illee nama kabajaa qabdu maaliif isa biratti kanatti akka hiriyyaa isaaniitti deebii adda addaa akka deebisuuf hin barbaadu immoo waan narraa barbaadu hin beeku gaa waa'ee isaa gaa yeruma hundaa'u waa'ee isaa haasa'u malee dalagaa akka hin qabne na godhee jira haala malee jiruuti yaa keessa na jiqaa waa'uma isaa akka hin jiruuti hunda na jibbu godhu jira adda addaatti dhufee akka godhatu agartanii jirtanii mijiyyoo namaa sodaachiseeti kijiba dubbisiisee mijiyyoon sodaa keessa maammee si dubba dimnaamin jeeni ka asfaraarree fidee kijiba malee mijiyyoo asfaraarree dhufeetti hime malee asraggachuun isaatiif garaa qabaachuun isaatiif timaajeen waan jiraatu timaajee aruu agareetiin garaanis achi deemee jira maaliif kaniin agararra garaanis hidhee jira kanaafuu
anis egaan obboleettii jira beekana gabbaboote eegaleetiin ture tanaafu guyyaa kan obboleettii jira bireetti viidiyoo sin dooraabuu waan takka sin dalagu maaliif obboleettii jira naga warra naga waan godhu barbaaduufi akkasitti raawwanni jechuudha badee bakka waan hundarraa garuu obboleettiin haala malee cinqamtee kan ijaaddittee miti yuutuuba hunda bantee warri hundi narra dawwalanii jetti isaan jedhan bakka viidiyoon tana obboleettii ijaarnin dalaga bakka akkana jirus kanaa beetu jeetiin viidiyoo akkasii sana hojjedhanii aadaadhaan jallingaa warri foon kee foonuma keetii akka fedhe kan isii godhuuf kan fedhetti isii xiqqaasuuf gaa dhiifa manaa goote maammeettillee haala malee aartii silkii irra dawwalleeti silkii hunda gisee dubbisu hin dhufuu hin danda'u hunda jee ammas si barbaadu jennaan dhufuu hin danda'u jee silkii viidiyoo xiyyaa sagartanii jirtanii silkii hunda irra cufe bakka mucaan kun yeroo naan barbaadiin hin dubbisa jeetti fiqaadanya hin ta'u maaliif ni beektaa jiruu namaa yeroo inni bakka maal ni beektaa osoo inni yaadiin jiruu namaa jiikuu barbaadu osoo namni hin yaadiin gisee namni nagaan jiraachuu jiruu namaa jeequu waan barbaadu jecha yeroo sanatti hin dhufne ammoo balee akkasitti ni barbaadu waan ta'eef ani barbaadu bakka isa wajjin wal agaruun barbaadu inni sin dhufu jeetiin ture garuu umaa ilmoo namaa as faraarraa'ee gaara kana hunda gaffee fidaachi biillawaadhaan itti fiitee miidhaan sodaattee sin ajjeesa yoo dubbachuu baatte geeni kaameeraa buutaas ni jira akkana dubbachuu malee sin ajjeesa kaameeraa durattuu ka biillawaatti baase boodatti faa ilmoo namaa akka godhu rabbiitu beeka kanaafuu gaan maammee waa'ee maammee dhugaa rabbii hangaan Polis xaabiyaa deemu qabu maaliin deemu baay'ee jirutu keessas ba'u didee jira. Obeetira na barreessaa waan hin godhu danda'u hangamaa jirutu keessa dhugaa rabbii nagaa dhabeetiin jira. Ammaan tana immoo ajaa'ibaan biyya sababa saniitti dhugaa rabbii amma ciisu dhukkubseeti bakka lallabdee hunda haala malee ni jiraamiru dhukkubee obboleettiin ajaa'ibaan biyyaas dhukkubee keessa jirti. Amma isii biraan ture wanni gabbee fide dawaa kana bitee fitiin ismaaltiidha. Asii farmaasii kana dawaa kana bitee fitiin dhufee. Kanaafuu bakka warra kiyyoon jeeqaatiin jira bakkaan jirtu hunda bitumaa jira bakkaan jirtu hunda bitumaa jira karaan itti deebi'u hunda dhabeetiin jira innaa silkiidhaan yeroo taasoo jirti mucaa tokko wajjin wal barsiisan hangattee jirti nama saniis hin beekne innaa hordoftoota kiyya maammee isin hundinuu jechuudha wajjin haraaramuu qabdanii minaamin arsee maadhiisii waan naan jettan hundinuu jirtanii warri na cinaa jirtanillee haala malee isiniin galateeffachuu barbaada. Warri immoo karaa na cinaatiin akkana jechuu jirtanis dhugaa rabbii yaadaadha. Waan sirrii takkanaa barreessaan isiniin jaa. Akka warri kiyyan na cinaa jirtanii na jajjabeessitanii bakka haala malee isinii na cinaa jira. Kanaafuu warra kiyya gaddisiisuus obboleettii xiyyaas gaddisiisuus hin fedhu. Karaa obboleettii xiyyaas silaa'u waan sodaadde hundiin taatee jirti maammeef isaan lameenii akka walitti nagarree bitii akka isin naarreen barbaade himuu wanni isaan hin oolamne wal agaranii jiranii. Kanaafuu anis adda xiyyaa xiqqisho hanga fagitu bira ta'eetiin karaa obboleettii xiyyaa boru kana taate jee deemeetiin dhiifama gaafadhaa waan kana immoo obboleettii xiyyaa akkaan godheefitti akka isin natti naarre jeeti malee dhugaa rabbii akkaan isii hin jibbinees akkaan si bira taa'uu osoo hin barbaadiin osoo hin ta'in ni galaaf jeenitti ni yaada akka maammee wajjin wal agartee maammee jechuun gaa nama kabajaa namaaf hin qabne tokkodha nama tuffatu tokko tuffii namarraa qaba. Naa adda xiyyaa dhukkubee jira dhugaa rabbii isin hundinuu adda ta'e rabbiin siif haa fayyisu naan jaalala fuula duraa dhukkubee ciisu jirtiin kaaneen gaama. Immoo na booda hunda dhufee gaama ammeen akkasii baxabbaxee sammuu hunda jeeqee jira adda xiyya na booda ani mana hin turre garuu kun hangana baxabbaxamu jirti adda xiyyaas asittis nagaa kan nuuf ittiin jiru bakka isirraa isiniin deema karaa obboleettii xiyyaa isiniin deema garuu. Ni jiraami isaan irra turuu hin barbaadu isaan irratti biti kan hin danda'u waan irraa barbaadus naa himi warri kiyya biraas jiraachuu hin dandeenye ishee eessattiin si jiraachuu barbaadanii waan barbaadus naaf hin galleenye na daadaa xiyya bira geetiin jira dawaa kana kan bituu hin gallee calma jeetiin gabbee na dhukkubeennaan akkaataa isa dhukkubee doktara isa silkiidhaan wal galchiiseetiin bitee fi dawaa kanatti kan naaf jechuudha. Nah, berbentuk dia, dari orang juga. Ini, naga heri, saya, saya malah cuma ambil desa. Naga dah. Naga kue ber, naga kue tinjau. Nama tu kau ni wasi bersa, kau ibaga lupa dah boleh tinjau. Naga, hai. Dah sih deh. Kau enggak zasih lagi. Hendak muka tu zonya. Betul.
nama kan koni masih bersisa jangan fajra dawale dijinjira ay sasulukum itu kam sulukum tabbana hada anta kanatena dijinjira lite koni bereda baka bagana dikna dite ay godan sinta debi nanjan kanne saka kalina dijite እና አዳዳን ትጀረልኩ ሱጥን ጅራን ሲንዴ ገርሚሲ እና ፈይቴ ትጅርቲ አማት ቆያ ይወጪ ይወጃት ትጅርቲ ቁጫ በዚህ ጋር እንደዚህ ሆነሽ ቡናሲ ይዳው ቡና ናዳዳ ዱረ ደዋቀና ናዲዳ አይሲ ጋቶ ቆያ ሜት እንጅራ ወሊስ በርሲሳያ ሙጫ ማለት ላ ወሊስ በርሲሳ ማለት ማሜ ጋር ወደታ ገሬት እንጅራ ቪዲዮ ማሙ መከን ተበተ ጅታ ማለት እንቱ በኔቨር ሲጄኬቲ ቱሬም ቪዲዮተን ወጅ ወይ ማሜ ገረረ ይበር ማሜ አበጃሊ ቀሙ ስትፈቺ ሴ ወይ መንዳፋ ማንተን ለኪ ስብራ ሜዲስ ቃተ ኮያሜት እንጅራ ይሳጅ ጊዜ ልፊያሶ ነው አይ ማሜ ሀና አያ ሄዱ ፈመደ ወለት እንጅራ ማሜ ያምተ አረ ማሜ ያ ወይ ማነቹ ማነራው አከም ጎዶ ፍያ ማይሰፍት ማጀ ቹዳ ንራንተን ነዲ ማሜ አራል ማሜ ላላ ትጀቡ ባይ ጎበዝ ይረት ወይ ማሜ ነተን ካሰ አዲን ተርባቱ ጋራ ሞጁ መጉመታ ነተን ካሰ ስትራቴጂ ዋንታ ካው ቪዲዮ አንስበረ ድሰና ገተ ቪዲዮ ዲቻቲ ሲብረ ድፈሚ ሰሊኒ አጭጅቲ አርቲ ማንጄ ilmoonama ማሴስ ቪዲዮ ብራገሬት እንጅራ ቢላው አዳንጂ ዱክጂ በስትም ተምጪጆን ወጅንዱ ሆኖ ቤተ ጅራ በረ ወይ ጆ ቢላው ፉዴት ቢላው ዳና ከና አስፈራረ ilmoonama የቹዳ ቪዲዮ ዳን አከሲ ታስፈራረቲ ጮኔ ታክሾማ ቡርታሜ ና ሐነኒ ትንኒኛ እንደባሰ ሳከነ አከሲ ሚዲ ወኒ አስፈራረ ቢላው ዳን ቪዲዮ ተገልሲሱን እንደ ቢላው ዳን ጋርቲ እኒ ዲራ ተይዳላ ወጅና ከስተው ሳቲ ሳላመለ አንንደ ፍራይና ሬበ ነራዲም ጀቲን ፍራሬ በጋሪ ተው አክዲና እንደሰሩ ማና ከይሰ በርባዱ ከረከረመናል ደም አዳዱ መጥያው ትችሬ ከሰማት ቆዳ በደይሳ አራኒ ከሰሳ ተራኒ ፍራዶርካ ማለነ ተፈደየ ለላየን ተፈደየ እና ከስት ዋይ ሳቲ ሳቶን በርባዱ ጎሮ ጎሽ ወክቴ ሴኒ ካይነ ታጂ ሁኖ መጀመር ባዲ ሰፈርኩ አከም ሰላም ሰላም ነው አንደ ወልበራ ሁኖ ምጮንት እየታና ሁኖ አርሴማን ተኒስ እንጂ ወልበሪ ታይ ዲነ ቤተሰብ በሙሉ ሁሉ ሰላም ነው እና እንዴት ነው የልጁ ያልኩሽ ልጅ ይሄ ነው እሺ የባለፈው ነገር እሷ ነች ከዛ ማሜ የሚባል ልጅ ላይ እንድትጠብቀኝ ነው የምፈልገው ይኸው በደንብ ምከራት በደንብ እንድትጠብቅልኝ ነው የምፈልገው ዛሬ በኋላ እንደውም አላስብም አንተ እንኳን መጣህልኝ ማን ነው ሲመስል ማመጣ መስሎ የነበረ እንዴ ፎከረብን ችግር የለም እስከዚህ ድረስ መጥቶ እየረበሸኝ አልነበርኩም እንዴ እንታን ለቀታ ከዛ እንደገና እህቷ ጋር አስቀመጥኩ አራስ እህቷ ወልዳለች እዛ ምድር ዛም በጥብጣ ልጅቷ እየለቀሰች መጣች አይስማ ባለፈው ነገርሽኛል እኮ ግን ምን ስለሆነ ምንድነው ፍላጎት ማን ስለሆነ ማጋለ እስኪ ንገሪ ለምን ደናሻለሽ አስረጅና ለሱ ንገሪ አይ እኮ አላውቅም ካም ባላ ዘዋለ አይደለም ያን ጨምረሽ እንዳታስንቂኝ ገባሽ አሁን እኔ እሱን ለማስቆም ችግር የለውም ልኩን ሰጣዋለሁ ግን አንቺ ተመልሰሽ እሱ ጋር ምናምን እንደዚህ ያለው ነገር ምናምን ማቋረጥ አለብሽ አራን ይሰብረን ይገይሰራጅ ጅጅ እኔ እሱ ጋር ልሄድ አይደለም እኔ ስልኩ ራሱ ቦልኬዋለሁ አሁን ቆርጣለ ችግር የለም ማን ስለሆነ ነው ህግ አለ አይደል ህግ ባለበት አገር አማኒ ካሳቤታ ዮኒ አማቱ ሲገይ አማይ ታሜሜ ቪዲዮ ሰብረኩቴ ሴራጅ ቪዲዮ ተነና ማስተንከ ኮና ያበርባደ ኢሳጅ ቪዲዮ ካዩ እንጂ ከነበረስ ቢን እንደባት ኮና ያደተማ ኮና ዲራጅራ ምንም ነገር አታስቢ ባስፈለገ ሰዓት ወንዳለ አይደል እንዴ ወንዳለ በቃ አንተ አለ ችግር የለም አታስቢ ተሰቃየች ልጅቷ ተሳቀቀች መማር አልቻለችም የምን ወዳት አገሩን ትቼልኝ እንደ ልጅቷን ይዤ ኧረ በጭራሽ ችግር የለም እና ምንድነው ችግሩ እሱ ምንም ያስፈልግ ከኛ ምንድነው የምፈልገው ግራሱ ስሮ ጉግራ ግብት ያለ ምን እንደሚፈልግ ብቻ ሙሉ አዳምጠን ተጽፈሽ ወንድ ተሳርኩኝ ነው የምፈልገው እባክህ ልጄ ለዚህ ነው ዛሬ የፈለኩና የጠራው ምንም ችግር የለም አታስቢ ችግር የለም አጥላ አይደለም ወለሎ ሶንቴ በቃ ቪዲዮ ላይ ማስተንከካ አስፈላጊ ከሆነ ማለት ነው ያለው ችግር የለውም ይኸውልህ ምን ታደርጋለህ መሰለህ በጸባይ ትጠይቀዋለህ ከሷ ምን እንደምፈልግ ይንገር በጸባይ ማለት ነው ጸባይ እንትን ካለ ደግሞ እርምጃ ትወስዳለህ ምንም
እሱን አብረን ሄደን እንጠይቀዋለን። ምን ከኔ ማልና ዳበርባቱ ሰውጂ እንደኔ ጋንጋማ ዳላዋን ታቴ ነው ተፈቴቲ ከከነ ተወጅ ተራሙ ይሰከበደ ጉጃ ተኩ ቢሱን እንግዳ የገዝቡት ከዛም በኋላ ግን ረብሻ ምን አማራና ምትይበል ረብሻ ምትይ ሰባይ ለንካታ ሰባይ ደግሞ ወልድ ይብና ቪዲዮ ተናገረ ይሆን ሚናራታው ልጅ አባካል እንሄድለታለን። በዚህ ቪዲዮ ግን አስጠንቅቁት የሚቻላችሁ እንጂ ጥላ አልፈልግም። ሌላ ችግር አይ ጥላ አልፈልግምኛ ሰባይ ነው ሜሮ ተነቲ ሰውጂስ ኮሎጂስ ዋና ዳዳት ናስደለቡ ይንበርባቱ በፈለገበት መንገድ ነው እናገረው። እንደገና ምንጭ አሰቃየው ታናከና አሰቃየኔ የሰው ልጅ በቪዲዮ አሰቃይቶ ነው እንዴና እንደምታስበው አይደለም። በእናትህ መጀመሪያ በጸባይ አናግረው፣ ጸብ ላይ እንዳገቡ በፍቅር አናግረው። ጀመር ማልቱቱ ሰውጂ ወል ነገሩ በሪ ሰውጂ እንገሩ ከመጣብኝ ነው አይ ሰውጂ ነገርቱ ነው አናንገሲ እንደገና ከመና ባቂ ቪዲዮ ተናገረ ወለ መደዱፌ አከፋይ ደጎዱ እንደዚህ ተናገሩ። ከዚህ ይሄን ቪዲዮ አይቶ እናንተንም እንደዚህ የሆናችሁ አይቶ እሱ ከመጣ እንደፈለጋችሁ አድርጉት ግን ይሄን ቪዲዮ አይቶ ዝም ካለ በቃ በሰላም እንፈታ። እንደዛም እዚህ ላይ ይቻላል። እዚህ ላይ ይቻላል። እንደው ቪዲዮ ትየላላ በቃ እንደሙ እንደነየለ ዲማ ተናው ቪዲዮ ተና አስጠንቀቃይ ማስጠንቀቅ ትችላላችሁ። እሱም በዚህ ማመት ይዳም ሰቀባተን ይሁን እንደዛ ቪዲዮ ተናገርቴ አጋ ከዳያ ሲንዱም ነው ማሰቀጎት ሊግራን ሲቶቶ ወንዲ ሌላ ሰራቡ እቲ ቪዲዮ ተነኒ አገራ ደወሉለት አከነት ይሁን አታስቢለን ያሳይል ብቻ ነው ለማታሰብ አማማን ተይዳርቴማ ኢሳው ዲምተዲኒ ማሚያ ከናገርታኒ ታስገቦይታኒ ለላነቶን ተይ ናሙሳ እንዳቀጣ ዋንጆ አምነው እንጂ ልጁ ሰላም አይፈልግም። ገባ ችግር የለውም። እሱም አታስቢ። እኔ ጥልደሙ ለምን ጥል እንዴ ከኔ ምን እንደሚፈልግ በፈለገ መንገድ እናናግረዋለን። መጀመሪያ ከፈለገ በሰላም እናናግረዋለን። አሁን አንቺ ላይ ራሱ የማይብሽ ነገር ማለት ነው የምትወጂው ነገር አትመስል። ጸብ አልፈልግም ምን አልፈልግም አይደለም። አንደኛ ማትፈልጊ ከሆነ አትፈልጊም በቃ እሺ። ደግሞ ለምስክስ ናደቆ እንዴ እንዳላጋጭ እኛንም ምን አይነት አልፈልግም ማስሬ ተደበደበ ምናምን አይመለከትሽም። አደበደ አሁን አንቺ ልጅ ነሽ የምትማሪበት ጊዜ ነው ምናምን እኔ እሷን ባለፈው ስታናግረኝ መጣ ባለፈው ስታናግረኝ እኔ እንዳልኩ ባለፈው ስታናግረኝ እንደው በጣም ያስጨነቀሽ ምናምን በጣም መግቢያ እንዳሰጠሽ ነው የነገረችኝ። እኔ ምፈልግ ማለት መስላችሁ ነው? እኔ ጸብሪ በቃ ለምን የሰው ልጅ ይጣላል በሚለው ነው እንጂ እኔ ትናንት የኛ እንጣላለን ብለናል እንጣላለን አለን እንጂ ብለናል። ግን ለምን ሌላ ነገር እሱ ችግር ውስጥ አስገባውበታለሁ። እናንተንም ይስኒት ችግር ይሄ ወረቀ ጃብሬ ማስስነው ብራ ማለት ትደበላት ይሄት ማለት እኔ እሱ ሲሰጃለች ጅታና ጅጃለ ሊማሜ ተከይታኝ ባኔ አንጋው ማለት ተራፊን አንጋማ ቆበለ እና እንደዛ አጣጣጣጣጣጣጣ አይ Maya kasi shakira na kamiti mami ikaw ang sanong dedabari siyo naman siyong kabajli na mo balitit yung kabajli ninja na deja na mo ang sanong denagodi ni betam. ለማንኛውም ሰዓት ባስፈለገ ሰዓት ደውይልኝ። ማናገር ባለብን ሰዓት እናናግረዋለን። ሁለተኛ ከአጠገብሽ ነው ያለው አታስቢ። ከስርሽ አልጠፋም ከእንትናቱ ይጻፍልሽ ና ስልክ ተቀያየሩ ስልኬን ጽፍቻለሁ። ከኔ ጋር ተጽፎ በፈለግሽ ሰዓት ደውይልኝ። ካምባላ እሱም ጎንሽ አለ ብቻሽን አይደለሽም። እኔ ብቻ አይደለም ጎንሽ አለው ሌላ ሰው ያምጥቼልሻለሁ። ታውቂያለሽ ግን የለም ከዚህ በኋላ በእኔ ጣዩ እሷን ነገር እንደምትል ችግር ታስቢያለሽ። ማሚ ፎቶ ቪዲዮ ተናገሩ ጅቱ ወሎላ ዳዳኺ ሶሶን ሰኔና ራዳበቱ ጅሩት ሲራዳበቱ ነገር እንጅራዳው በሌሊት የብረዴሙ በርባዳ ተራፉ ናስ እንጀክኒ ወረቂያ እንጀክኒ ሲንጀቱ በርባዳ ሳውቆ ስልኬን ጽፌልሻለሁ። እኔ የምለው ግን ለምን ስልኩን አትሰጪኝ? የማን የሱን ስልክ የሱን ስልክ ተናገሪ። የማን ያዝ 09 ለምን ተውታው ለምን አንቺ ሁለት ልብ ለምን ትሆኛለሽ? ወይ የምታፈቅሪ ከሆነ አፈቅረዋለሁ ወይ ግን ያስቸገረኝ ነው ካልሽ ቁጥር ለማስቀለኝ የሱን ቁጥር ለምን እንዴት አም ቪዲዮ ተነኒ አገራ ቪዲዮ ያለ አይደለ ይሄን ቪዲዮ ካየው በኋላ ቪዲዮ ምናምን ማን ስለሆነ ነው ቪዲዮ ምናምን የሚያየው? የምን ክብር ነው? ይውላ ተናገሪ ቁጥሩ ነገር ይላል። ምን አይነት ገሩ አከሎን ማን ስለሆነ ደውይለት። ታራዱና ናሙሳን ቲሙስ ሊዘንጋማ በጸባይ
በቃ በጸባይ ምናምን ምንም አያስፈልግም። አስፈላጊ በመሆኑ መንገድ እንሄድለታለን።